No tērā tu wiki I whakapua ki hia mai ai te hōtaka whānau ora e te minita motaua kaupapa hou e Tariana Turia. I mawake ia mātaua Tariana Turia e kauhau ana motaua kaupapa I roto I te whare hui o Ridges I Rotorua I mua tataake nei. Whānau ora he kaupapa kei tāu e Wawatana a e moe moe hia ana rānei. Oe ko te mea nui ke, rā ko te whakamanahia o ngā whānau e raru hia ana, kia noho anō I runga I o rātau ake o rangatonutanga. In the end, each shorehare will have its own way of making this work. And we trust in them because, you know, they've been at the front line for years and years. And the only reason why they haven't worked in this way, they believe in this way, but they haven't been able to do it because someone else has been telling them what to do. Hei tāte mini tāno I roto o ngā whakaneke mo te hiko e whakamua I te kaupapa o whānau ora. He maha ngā mahi kia whakakorikoria. Kia noho pai te whānau, mō rāta ki te haere ki te tangata kotahi nui ho. Mātaua tangata, mātaua rōpu e kawea I a rātau. O te mea nui ke I te wāe huri haere na tēnei kaupapa ki ngā rohe. Arā, kia hangaia he mahere rautaki e tohu ana I te kāwanatanga, I te huarahi tō tika atu, hei tia ki pono I te kaupapa o whānau ora. Kia tika tunu I te tīmata, kia tika tunu I te whai atu I te huarahi, kia tika tunu I te takoto I ngā kaupapa, kia kore ai a tauiwi e kaha ki te kumukume kia tātou. It's about families making the decisions, families actually having the say over what the issues are, what are the interventions that they believe will work for them. I tēnei wā kei te kawea haere te kaupapa o whānau ora, ki e rātu o ngā rohe o te motu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.